Juan mo banta Karina. Shalom. Bapak Inang sini ke kelengan nami marang IDKP Merbekas. Persampang deket merlolo ate ngodiri, buiding kita pejumpa ibas acara pepalung ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Drama dengku pesakat kami sukutan keluahnen, mersodip mo kita asa datong idengani tendi perbadiai kita. Ali Bapak Nabi si permasih ate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, ibagasan tendim simbadia ini, ibas sukutan enda. Amin. Renungan tasi darien, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, ulang dong kan mendebasani Tuhan. Si bagian dok lapihan simbadia, emosi tersurat di Pesalmen bindu 110 walu, ayat 1 sok ayat 2, dekat ayat 14, sok ayat 24. Janah nat sebagai pusat permenungan ta, emosi tersurat di ayat ke-10 kan si mendok. Odane mate aku, tapi dak tong geluh lako memberitakan pemain Jehovah. Bapak Inang deket kita karinana, lok mo sadakalak gerarna si Ayub. Si Ayub oda mernidah mulai ia tubuh. Bagi dipe, pertuana oda nung mendele, manang kelsohan. Ayub tikan kede, ipetandakan ni guru musik piano. Lot ngo talentana i bidang musik. Beli pe Ayub oda mempernidah, tapi pemogena ancem kalon menandai macam not. Jari-jari si Ayub lincah ngo tikan memakai tuts piano. Tikan ia memainkan ende dekat tempo meragam-ragam. Aktif ngosi Ayub i pelayanan gereja. Aku oda boy kusipkan kini mendeni Tuhan. Imo ranana menerangkan alasan geu ia melayani. Perpesalmen, imo sadakala si enggo mengakapkan mendebasa Tuhan. Kumernai Pesalmen 110 waluen itu benai dekat menimpulkan pemujin. Mendok lias ate mendahi Tuhan. Kumerna mendebas sana. Gelu perpesalmen lot ngo perukila. Ia gelu i tengah-tengah perang. Asam bui ngo ancaman. Tapi i tengah-tengah perang si Masai, ia kapken perpesalmen ngo pengurupin Tuhan. Kumernai perpesalmen percaya bahwa ia oda mati, mainkan gelu sehingga ia boy menukutkan mendebasan di Tuhan. Geluh taen oda tersirang kan persoalan. Tapi ibagasan debata ngotong roh nalako petuduh kan mendebasana nabajelma. Kala si enggo mengakapkan pengurupin Tuhan, ipido kan nalako menukutkan karina basa-basan di Tuhan. Tujuanna imo asa makin buwe kalak menandai deket percaya taba Tuhan. Mersodik mo kita. Lias ate Tuhan, karina mendebasamu bangku. Aku ngeu terus menukutkan mendebasamu. Iwagasan gelar Yesus aku mersodik. Amin. Bagi mo renungan tasi darien, ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkitekan kita karinana, enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo, si masu-masu kita karinana, juan-jua mo banta. Shalom.